aba VIP uyu munsi ngiye kubabwira niba uri umunyafrika ukaba uranyumva uyu munsi ngiye kubereka ukuntu mwicaye kuri zahabu kandi mutabizi. Let's go. Hello rero abakunzi ba Legacy Show kwa VIP TV murakomeye aba VIP mumeze neza. Nivuga ngo wowe ni wari ubwambere urebye iyi show nta kindi tuganira business, entrepreneurship ndetse no kwiteza imbere. Nkuko rero mubizi iyi channel ni yanyu, like, subscribe hanyuma kandi na sharing. Uyu munsi cyo turaza kuvuga ku kintu gikomeye cyane nk'abanyafrika twese. Uyu munsi turaza kuvuga ku kugura ubutaka muri Afrika. Ibyo nibaza ko abantu barabyumvise ho gatoya, ariko uyu munsi ndaza gusobanura icyari cyo kwinvestinga muri Afrika mu buryo bw'ubutaka. Kuko abanyafrika mu murankurikira, Africa is the future. Ariko umuntu ashobora kwibaza sigaye kuki uvuze muri Afrika. Ngiye kubanza muri kino kiganiro babwira impamvu Afrika, hanyuma nze kubabwira factors zimwe na zimwe z'ibintu biro biraba bigiye kuzamura Afrika abantu benshi mushobora kuba mutazi, hanyuma ndangirize babwira n'ukuntu mushobora kwinvestinga muri Afrika. Fact ya mbere rero nuko ubu abahanga benshi ndetse n'abantu bakomeye kuri iyi si barabona yuko Afrika ari future ya business. Ni kuvuga ngo niho hazaba center ya business mu gihe kiza. Ejo bundi hari article nasomye ituma nshaka kugira ngo nkore research muri ibintu hanyuma ndebe ikintu kiro kiraba. Umuntu witwa Elon Musk ndetse n'uwitwa Jack Dorsey, abangaba ni abantu bakomeye. Jack Dorsey ni umu CEO wa Twitter, hanyuma Elon Musk we ni umuntu ufite uruganda rw'imodoka rukomeye rwa Tesla ndetse n'indi company twa SpaceX. Bavuze ukuntu ubu future yabo cyangwa se focus yabo ari Afrika. Hanyuma rero ikintu gitangaje nuko Elon Musk yohereje mu kwezi kwa mbere za 2020 rocket ijya hejuru. Iyo rocket ikaba ari mu satellite twita Starlink zizana internet 60 mu kirere kugira ngo zongere internet muri Afrika, kandi biri mu migambi yuko byibuze 700 zigomba kuba ziri mu kirere mu gihe cy'umwaka wa 2021. Iki nacyo nuko mubizi na Amazon nayo igiye kohereza izo internet hejuru kugira ngo abantu bose kwisabone internet. Why ndavuga ibyo bintu gutyo? Nuko ubu ngubu amakampani yose akomeye, Amazon, za Google, za Facebook, zose ubu ngubu zifite Africa Initiative. Batangiye kubona Africa as the next place yo gutangira gukora. Kuko ubu iyo bareba zino company zose zikomeye, iyo zireba ahantu nko muri Africa babona ko ari continent ifite potential ariko ziri untapped. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu arazikoresha neza. Twebwe rero cyane nk'abanyafrika iyo turebye ahantu hadafite ikintu na kimwe, hadafite ikintu hatari amazu maremare n'ibiki, tubona nta kigenda tugashaka kwava ngo tuze muri bino bihugu. Ariko amakampani akomeye ndetse n'abantu bategeka isi bo iyo barebye ibihugu nka biriya nka Afrika bo babona ahubwo ari next potential. Umugabo witwa Jack Ma, uyu nguyu ni umuherwe afite Amazon yo muri Amerika yitwa Alibaba. Ejo bundi yavuze ukuntu Africa is the future of business. Yaravuze ati ubu ngubu havuyeho wave ya Asia. Tuzi neza yuko mu myaka ubundi habanje habaho Uburayi mu gushiraho business, haza gukurikiraho Amerika, hanyuma ubu twa tuzi ko mu myaka ishize harazamuka Ubushinwa na za Asia. Ariko yavuze ati nkuko Asia yari wave ya African economy, yari ya the whole world economy, ubu ngubu hagiye gutangira wave ya Africa. Ati nta kuntu bishoboka ko Africa itaba wave kubera impamvu z'ibintu bimwe na bimwe bikurikira, kandi aba bantu bose bamaze kubibona, yaba amakampani akomeye, yaba abanyamerika ndetse yaba n'abashinwa. Bamaze kubona ikintu cya mbere, bamaze kubona ko Afrika ifite abantu benshi, abantu barenga 40, abantu 40 bonyine no bafite amashanyarazi, abantu 40% no bafite internet. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu bashaka kongera internet, bashaka kongera infrastructures. Niyo mpamvu mubona abashinwa, abanyamerika baro baraza bubaka imihanda, batanga imiriro n'ibiki byose, kuko bazi yuko nibazamura access y'abanyafrika kugira umuriro, kugira internet, then abanyafrika bazajijuka hanyuma batangire bakore muri izo nganda zabo. Kuko ubu ngubu ikintu cyaro kiraba, murabizi yuko ama big companies ubu ngubu yafunguraga inganda zabo hehe muri Asia, mu Bushinwa ndetse n'ahandi hose hatandukanye, mu Buhinde, ahantu kugira ngo babone icyambere cheap labor, babone abakozi bishyura amafaranga makeya. Ikindi kintu nacyo babone abantu benshi bashaka gukora. Ubu ngubu rero Asia yamaze kugera hano naho yumva imaze gukomera. Tuvuge nk'ubu ngubu abashinwa n'abashinwa no batangiye kubyimba
barumva ko niyo mpamvu ubona yuko the next target ubu ni Afrika n'abanyafrika. Ko abanyafrika ni benshi, basanze population muri Afrika ari nyinshi cyane, kandi abantu benshi muri nicyo gihe continent nyine muri kwisi ifite abantu benshi babana babasore. No kuvuga ngo mumwe mu bintu Jack Ma yavuze ati Africa is the land of young. Ni kuvuga ngo niho hazaba labor yose mu myaka 10-15 iri imbere. So niyo mpamvu ubu batangiye kuba target. Niyo mpamvu yibona abashinwa, abanyamerika, big companies byose biza muri Afrika, hari impamvu bakurikiye kuko barabona future. Twebwe tutaratangira kubona benshi nk'abanyafrika. Hanyuma abashinwa bo igituma bari mu bihugu byacu cyane cyane bo barashaka kutugira China yabo. Mubyibaze. Niba ngo ubundi ibintu bihugu bikomeye byajyanaga inganda muri China bagashaka abakozi muri China, ariko China irashaka kutugira China yayo. Nuvuga ngo irashaka kuzajya ifata inganda zimwe na zimwe ikazijyana muri Afrika ikaduha amadolari make. Nuvuga ngo ikabona nk'igihumbi kivuye muri Amerika kugira ngo bakore product, hanyuma bagakuraho 100 bakariha muri Afrika kugira ngo nabo tubakorere yabo, hanyuma bakunguka 900 nta kintu na kimwe bo bakoze. So that's the future. Nicyo kintu kiro kirabo ngubu kuko Africa is the only place. So you know factor ikomeye. Indi factor na ikomeye abantu benshi bataze Africa kubera yuko ubona yuko population y'isi iragenda yiyongera mu buryo budasanzwe cyane cyane no muri Africa. Muri Africa abantu bamwe bavuga yuko mu myaka 15 abaturage b'Afrika bashobora kwikuba inshuro 2. Ni mu byibaze. Abanyafrika bashobora kwikuba inshuro 2 mu myaka 15. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Abo bantu bose bazakenera kurya, bazakenera aho baba, ni ibintu bikomeye. Ikindi kintu nacyo nuko baje gusanga bagasanga Afrika, ni mwumvike iki? Ndabasabye ni mu cyumve neza iki. Afrika ifite 65% y'ubutaka bwose buhingwa butaratangira guhingwa, butaratangira kuba exploited ku isi. Nukuvuga ngo ubundi butaka iyo buribyo bwose buhingwa bushobora guhingwa bukavamo ibiryo buri mu bindi bihugu bwamaze gukoreshwa. Afrika yicaye kuri 65% y'ubwo butaka butaratangira gukoreshwa. Niyo mpamvu abexpert benshi bakomeye bavuga yuko Afrika ishobora kuzagaburira isi mu myaka 20-30 iri imbere. Ni gitangaza. Nuvuga ngo ku isi izakomeza kwiyongera uko abanyafrika bazikuba kabiri mu myaka iri imbere, Afrika izakenera gukoresha ubwo butaka kugira ngo igaburire isi yose. So ni kuvuga ngo ubwo nabwo n'ubundi buryo Afrika iri future. Akandi gafactor naho gakomeye nuko noneho ubu n'abayobozi ba Afrika batangiye kwishira hamwe bagakorera ibya Pan-Africanism. Abantu bashaka yuko Afrika iba nka market ya business imwe. No kuvuga ngo murabizi ko ubu basinye trades free za trades zigomba kuba free muri Afrika yose, bakopeninga imipaka muri Afrika yose mu buryo bw'ubucuruzi. Ibiro nabyo ni ibintu bikomeye. Aba investors bureba aho barabona n'abanyamerika n'abashinwa bakabona yuko icyo kintu gukuraho imipaka mu buryo bwa business muri Afrika yose, iki nacyo ni kintu kizakomera. Nuvuga ngo business ishobora kuzajya iba muri Zambia ikagaburira Afrika yose, cyangwa se umuntu agatangira business mu Burundi, mu Rwanda, akaba yabasha guservinga Afrika yose. Iki ni kintu gikomeye nabo investors barabona. So izero ni impamvu zikomeye zikorera ukuntu Afrika iriho iraba future. So nuvuga ngo rero summarize nzi impamvu tugomba gutangira kuinvestinga muri land muri Afrika. Murumva icyambere Afrika niho hazagaburira isi mu gihe kiri imbere, niho hari ubutaka bwa mbere buhingwa ariko butaratangira gukoreshwa. Icya kabiri niho abaturage benshi b'abana bafite ingufu bazaba bari. Nuvuga ngo the working population baza benshi bari hariya, nuvuga ngo labor. Ikindi nacyo burumva yuko bimwe n'imwe bitangiye kujya mu nzira ibyo twabura nka internet, umuriro, ama big companies n'ibihugu biro biraza bibishira kugira ngo biyorohereze. Jack Ma yavuze ngo tugomba gufasha Afrika igakira. Ngo Afrika niba igikiriye imyaka iri imbere kwese bizaduteza ikibazo. So kudukunda ahubwo nuko babona yuko nta bari desperate, nta yindi future ihari usibye Afrika. Niho hano gisigaye potential kare taratera gukoreshwa. Hanyuma rero izo mpamvu zose nakurikije rero yuko dutangiye kugira na unity ya Pan-Africanism, abayobozi bashaka kwicara hamwe bagafungura ubucuruzi muri Afrika yose. Izi zose byerekana ukuntu impamvu ama big companies agiye gutangira kuza muri Afrika, kwashira inganda, guhayaringa abantu, kuko abantu bazabajijotse. Nibizagutangaza myaka 15 iri imbere 10 abanyafrika benshi bazi Icyongereza, bazi Ifaransa, kubera ko internet bazaba ifite kwiga
bizaba byoroshye online, bazabasha kwiga kuri YouTube. So ni kuvuga ngo bizaba byoroshye ku buryo bakoreshwa muri izo nganda. Izo rero akaba ariyo mpamvu ubona yuko Afrika igiye kuba ahantu naho hagiye kuba focus. Niyo mpamvu mu VIP ugomba kwibikaho land muri Afrika, ugomba kwibikaho ubutaka, kuko urumva demand igiye kwiyongera cyane kandi ubutaka ntibuziyongera. Nuvuga ngo uzaba urwanira ubutaka, n'abanyafrika benshi bazaba bariyo baravuka bariyongera, kandi urwanira n'ubutaka n'ayo ma big companies n'abanyamahanga n'abaki bose bashaka gufata ubutaka bwa Afrika ngo babudevelop cyangwa se bubake ibintu byabo. So rero ubu ngubu ngiye kuhabwira udutipu vuba nihuse tugira ngo tubashe gutangira land investing. Agatipu kamere ugomba kumenya kugura ubutaka muri Afrika nuko ubutaka buzakomeza kwiyongera ku gaciro karenze na real estate. Yes, karenze real estate. Ko rimwe na rimwe nahanga muri Amerika ndetse n'ahandi hose urebye neza ubutaka ukuntu byongera mu gaciro birenze n'ukuntu amazu yongera mu gaciro. Cyane cyane rero kurumva ubutaka mu gikiri imbere nazaba bashaka baba developers kugira ngo biyubakire ibintu bashaka. Urumva ubutaka buzagira agaciro kuruta umuntu ufite inzu already. Kuko urumva abafite ubutaka na ahantu aba investors cyangwa aba developers baza bakubaka uburyo bashaka bijyanye n'icyo gihe kizaba kigezweho. Ni ukuvuga ngo ubutaka bushobora kuzagira ROI ukurikije aba experts burenze ubwa real estate. Iki ni akantu ka mbere. Akandi kantu ka kabiri ku butaka ni ubutaka bwa farmland cyangwa se ubutaka wakorera agricultural land. Ubu rero ni ubutaka umuntu ahingamo, ubasha guhingwamo. Nababwiye abaturage baro bariyongera ku isi yose, muri Afrika ho baro barikuba kandi guess what? Uzikintu kitaya kiyongera uko abantu biyongereye ubutaka. Ubutaka bw'umuko bwari buri. So ndakuvuga ngo mu gihe kiri imbere mu VIP usigiye umwana wawe mu myaka 15-20 ubutaka muri Afrika uzamusigiye zahabu. Akandi gatipu nako abantu dukora investment, aba investors dukunze kwiga cyane investment tugiye gukora tukavuga duti se izunguka izamera gute ugatangira kureba imbere. Ariko ubutaka ikiza cyabwo niyo investment ya mbere yoroshye kuko iri very safe. Nta muntu waguze ubutaka uzagura ko yigeze guhomba. Nuvuga ngo future biroroshye ku predictinga, biroroshye cyane kumenya ko buzunguka. Iki nacyo ku butaka nta maintenance biri. Biguze inzu ukagira iki akenshi rimwe na rimwe usanga cyane iri kure yahuri maintenance biragora n'ibiki byose, ariko ubutaka nta maintenance musaba. So maintenance yayo iri very low. Akandi kantu mugomba kumenya, akandi gatibu gakurikiye mugomba kumenya mu investing mu butaka no kubanza kumenya location y'ahantu ugiye ku investing cyangwa ikihe gihugu mugiye ku investing. Iki ni ikintu cyambere gikomeye. Uhitamo igihugu, amara guhitamo igihugu ahitamo na location. Imaze guhitamo location ubanza ukareba neza niba aho hantu niki kizubakwayo, ni gute hameze, ese n'ubutaka buhingika, ese si ku musozi ahantu abantu batazemera yuko abantu bakubaka cyangwa se umu investors atazashobora kubaka. Ibyo byose ugomba kubireba. Ese na ahantu huzura amazi hari muri flood zone. Ibyo byose ugomba kubireba yuguze ubutaka, ukiga ubutaka bwawe ahantu buri. Ariko ibyo cyane biroroshye cyane kubireba, cyane ushobora no kubira kuri internet cyangwa se ugahamagara akenshi imijyi bifite Amazon department. Ushobora kubahamagara ukababaza za zoning department ukababaza niba aho hantu icyo hazubakwa, icyo hazakorerwa, icyo niba hari hahingwa, niba hazajya ibintu. Ibyo biroroshye cyane kubibona, ndetse rimwe na rimwe izo information wazibona online. Akandi gatipu naho kuko investinga ku butaka, wagura ubutaka again bwo guhingwa cyangwa se ubutaka buri ahantu heza abantu bashobora gukora vacancy ukaba waburentinga. Ubu ngubu akenshi ushobora kurentinga kuri company cyangwa se ukarentinga mu bihugu bimwe na bimwe ubutaka abantu bakabuhinga bakajya bakwishyura buri kwezi. Ikikora ko nako nakandi kantu mu investing ubutaka, mu investing mu butaka mushobora gukora. Hanyuma rero akandi ka bonus nabaha, murabizi ko abantu mwese muramukageza ku musozo ngomba kubaha ka bonus cyangwa amaheto biri. Ndabaha kamwe da cyangwa nabaha biri. So rero mbere gatore. So akandi ka bonus kubera ko ubutaka budasaba gukora inspection menshi ugiye kubugura, cyane gusiyuza aho bugura ukuntu hameze no kunari heza. Ubutaka wabugura uri hose ku isi. Ni ukuvuga ngo kuba utari muri Afrika cyangwa se kute ntabyo byakubuza kugura ubutaka, wabugura uri hose ku isi as long as ufite umuntu wizeye. Hanyuma muri online ushobora no kubasha kumenya neza ko ibintu byose byanditswe neza kuri wowe. Akandi nakubona kanyuma nshobora kubaha nuko ubu ngubu muri uyu mwanya tuvugana abantu benshi ntabwo baramenya ibintu ndababwira, ntabwo barabimenya. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira aba competitors bakeya. Abantu benshi baba bararwanira amazu n'izindi investments, ariko abantu benshi ntarabamenya agatrike ku butaka. So VIP, let's go. Musigara amahoro. God bless you. Now utaha.